kažemo da ovaj video ne shvatite pažnju, blablabla. Opušteno, shvatit će bez obzira što smo rekli. Bukvalno, tako izgleda kao Amerikanka. Da. Dobro, došli svi u video u kojem Anastazija nema šminku ni malo. Što je umorno jako. Ko nemam ni trunkicu šminku. I da je svetlost malo lošija, pošto je već pada mrak, da. Da, a mi se trudimo da vi imate videa svake nedelje, iako nismo kod kuće, iako se ovo snima u... Napred. Ja sam mi dobrošli naš novi video i da će biti reagiranje. Opet smo odlučili da reagujemo. Nismo dugo reagovali, posljednji put kad smo reagovali... Vas boli glava na promjenu vremena. Posljednji put kad smo reagovali, mislim da smo reagovali na naš prvi video, a sad smo odlučili da radimo reagovanje na prvi video balkanskih youtubera. Koji će to youtuberi biti? Ostanite sa nama do kraja, linkovi tih videa će biti dole, uživajte, yes, like video, share, subscribe na kanal. Počemo na video. Da, opet se rekao počemo na video. Prva osoba koju reagujemo je Nađa Stanojević, znači nećemo gledati cijele video, ali ovako Nađa ako je obrisala nešto glavu će joj otkinuti. Ajde sladak tamo. We wish you America. Hi guys, so this is my first video. Na engleskom. Anyways, if you haven't seen my blog, be sure to check it, the link down below. And if you Bukvalno, tako have izgleda kao Amerikanka. Da. future videos, also comment down below. And I'm not sure whether I should continue to film this on English. Ali na engleskom, nisam gledala prvi video na Nisam engleskom. ja. So comment what you think. And make sure you guys give thumbs up if you like it. Yeah, uvijek sam želao da kažem make sure you give it a big thumbs up, zato što tako volim to. Thank you guys for watching and see you soon! Aha, ljudi. DIY. Da, rekla nam, četko smo razumeli. Ljudi, znaš kako, meni je žao što ja nikad u životu ne bi bio ni malo ovako A kreativan. probajte malo kraja. Dobro, iznenadila me što je snimala na engleskom, Da, i nisam znala. ne, nisam znala da zna engleski. Šalim se, nije to, nego nisam znala stvarno da je prvi video na engleskom. Da. Uglavnom, vrh. Ćao Nađa, pozdrav. Pozdrav za tebe, Hvala što sam Nađa. obrukala. Čekaj, idemo Vanja. Ja sam gledala. To je prvi video. Ćao svima, dobrodošli u moj prvi video. Jo, Vanja, šta ti zla? Kao dete 3 godine, bukvalno. Da se javim, Sa znači stalom. ovo je početak. Biće puno videa, svaki dan će biti objavljeni videi. Nadam se da će vam se svidjeti moj beauty kanal. Znači tu ćemo pričati malo o šminci. Koliko je imala godina? O lakovima. 2015. Jebote Vanja, koja promena. To je bilo 8 radi, 7 8. Nadam se da će vam se Osmi. svidjeti. Pretplatite se na kanal i očekuje nas puno zabavnih videa. Vidimo Dobro se, kao ćao! dete, bukvalno. Ćao. Vanja, šta je ovo? Alo, ne Alo, te brišem, aj sad, osim pogledaj kako si šalim. video, znači, ne Nema, liči. strašno. Ne liči ni malo. Tipa, ili je pevanje, ili je What's in my mouth, tako nešto. Sljedeća je Ruža, Jer sam ja da Ružu vidimo. čeka, brate. What's in my mouth. Da. Evo, to sam gledala. Brisala na prvi video. Zdravo svima i dobrodošli na ovaj video. Danas Čovjek nešto mi... Odmah challenge za prvi video. On je A Ruža, brate. ovo nije prvi video, Da, očigledno. ali opet pogledaj, molim te. Ruža, zašto si obrisala prvi video? What's in your mouth? Čuti. Ako je... Što ti nisi uzimala, nego si njoj turnula budeš žrtva. Alo, brate, ne liči Bukvalno na sebe. ne, no ovo je Ruža 1, a ovo sad je Ruža 2. Bukvalno, ali bukvalno. Ova Ruža 2 je mnogo bolja. Da. Ova Ruža 1 je bila nekako povučenija. Ruža 1 menjaj se. Neću utišak, ne vidiš. Dobro, majke mi ne liči na sebe. Mislim, to nije uvreda, nego... Da, ne vređamo mi nikoga, puštimo. Šalim se bre kreativ. Šalim se, šalim se! Samo da kažemo da ovaj video ne shvatite pažnju, blablabla. Opušteno, shvatit će bez obzira što smo rekli. Jeste, a ovo si bila opasna, bajaderu si davala ljudima. Nijem, sam drinkuje. Sljedeći koje reagujemo su Davor i Petra. Pogledaj Petru, alo! Pa bolje Tverko. Oh my god. Petro! WTF Davore, koliko smo godina ovdje? 7, brate! Vidi Petru, kako je drugačija? Zašto imala tako sitne oči? Fokus je bio odličan. A što je fokus bio neodličan? Jebate, ja ne mogu, ono... Ali, alo, ovo je Davor, što smo obrnuto oko razbojene, brate, pogledaj!
Aj zamisli mene kad Bog gleda svoj video za 2 godine. Eto, odlučili smo otvoriti YouTube kanal, zašto ste nas svi tražili po društvenim mrežama. Petra, isto ko ti! Možem tu trgovanje. Imali ste 12 sati na Twitteru za postavljanje pitanja. Twitter, jebote. Ja nikad u životu nisam ušao u Twitter. Dobro, alo, ne liči na sebe, konec života. Svi su prvi put rekli thumbs up, samo mi nisu, samo smo mi normalni. Pa to kad ti ne znaš englesky. Šta Šta? Pričaju svoje ime. I idemo posljednje. Okej ljudi, ovo su totalno druge osobe koje smo mi gledali. Idemo posljednje na Kaću, našu dragu Kaćicu Bugarin. Kaćicu Bugarin! Kaćicu Bugarin. Ovaj video je objavljen pre godinu dana, dobro, nije toliko velika razlika. Ja sam danas snimila jedan video na kom thumbnail da sam bio ja sam bio tako ponos. Sjećate da smo mi snimili onaj video koji je došao do 10.000 subscribera samo sa njom. Hvala, volimo te Kaća. Nije se promenila puno. Nije. Kaću, što nisi nazvala? Šta je sa glasom? Svima u Što nisi nazvala YouTube Mami Tube, ono, pošto imaš ali dete slušaj, oko što je tebe. svima glas, kao da imaju 5 godina. Znači, nije prvi. Mislila si ti! Ali mi Nismo prvi. Jesmo prvi. Let it go! Let it go! To bi bilo to za ovaj video, nadamo se da vam se svidjelo, ukoliko vam se svidjelo. I ukoliko sam ja ružila bez šminke lajku to video, šam ti da sam lepa. Onda će biti milion lajkova, jebute. Prijavite se na naš kanal. Ukoliko još niste, vidimo se na BTF. A da, BTF je prošao. Možda, ne znam kad ću izbaciti ovaj video. Ovo video će, ne bude izašao slučajno pre mog rođena, na kunem ti se posludiš. Aj, čao.